October ni som paruk kan lo chung kai le ta rang mai voin ni leng hun hlim taka mang turin kadu sak theu chawa Rainbow Mizo channel hi min hlut sak min lo thir sak fo thin ma se la subscribe lo po viewer tang hian 20% vel inom thina alom om ka tia ma se min lo subscribe sak ngai turin ka som bok chau ani tuntum chu Pakistan khopui Islamabad atangin kan video bul itran don teang Al Jazeera in ni zandariat le minute somli velkhan Pakistan army convoy chu lambun ni in mi som pali lai he in lambun na hian ka hlum ani thu Islamabad in annem nget ani ti anron puanga mase Islamabad thu chua hian Pakistan army convoy lo lambun tu te hi tu tenge ani ti hriat ani lo ni in antar lang ani in lambun na athen na mun hi Pakistana southwestern province Balochistan ho chenna area ania kan video masalama khan Pakistan le Baloch ho inkar boruak thadlo ziale Pakistan sarkarin ain khan ziate karon soilang towa khangte awang khan Balochistan province chengte hian Pakistan laka independent mai handu ta Pakistan sarkar laka hian har satna ansiamin Islamabad angai po tharum thoa chetnate an nei zau zau thin ani July thakalta maya po khan Pakistan army som panhi lai bom ansiam chop mangin an thata Pakistan army liam tur tamtak anom bok ani mase Pakistan sarkar hian he inlam bunna thlendan chipchiar le liam le thija thi chiangkuang takin apuang zar lova Al Jazeera chuan local official nena tranga an hriat thaichina mi som pali anthia abak chu anthulak na hian sarkar atangin he inkana chungchang soibel turin phalna anei lo wangin an zona tamtak ero an chang du lo nin an tarlang ani Islamabad atanga thu chua chuan lolam buntu te hi tu tenge an ni ti identify thai alaniri lo nin an tarlanga October ni som panga nimin khan Pakistan army te hi Karachi khopui atangin kongpui lun le zawpa ngai tak zoin ankala longcholna te po omna mun guadar a convoy akal ania ormara khote takte atranga hlavak lova heng mi tu ti hriat lo te hian lolam bunin inka na athleng zui ngala mi som pali lai an thiani ma se heng thi jinga hian Pakistan army hengzange thi ti le lolam buntu te hi engza chiange thi ti hriat thai mai anilowa security force te he convoy kalvete anthi tel thuero tarlan ani nikum April thakhan helai muna thohian Pakistan army te hi lolam bun ani towa mi sompali ayat lemlo anlo kap hlum towa khamitum khan Baloch separatist group anti mai Balochistan ina an namveng him tura andin le independent swal tu Baloch militant ten an mani ti ani thu an puang zui ngala tuna hian chuan engpol main anti ani thu an la puang zar lo ani mase Pakistan hian tunkar maya chemical weapon aman thu an au chua pui hnu loka hetiang hi athleng zui ania Baloch separatist force te thilti ani nge harin om ani he kongpui hi inkana athlen nu hian kharzui ngal ania inkana thi te hi helai tanga naiwai taka om Pakistan naval base a lak ania security force ten operation nain heng army lolam buntu te hi azonna beipui anthak zui ngal ni in tarlan ani Baloch namte hi sakho rang betu ania majority atamber hi Islam sakhobia ania mase an province chunga hian zalen takin an mani sakho theu an betrina Islamic State Pakistan hian sakho dang omta chu angai thailovin Baloch tribe si chimral alotum photoa mase an nam sipai indinin Pakistan laka hian helna an chokchuaka independent an phutta kha ania kumin sangni somni July thakhan Al Jazeera chuan Pakistan army pariat anlo kap hlum towa midang panga in liam an turbok niin an tarlang ani hemituma an chetna mun po hi
Balochistan province chunga tho ania Pakistan army te hian na takin an bai vele chiam thin boka August ni som khan baika bomkamin Baloch separatist group khrang injom khom Baloch force te hian bazar mun lun lai an bei to boka mi paruk ayat lem lo an thia hliam tur som chuang anom bok ani hetianga tun nai chowa an chet tamchan hi thil dangwak ani lawa an province chunga leilung hausakna te hai chua hi anram tilawa Pakistan laka po hian gas lamte po an pe chuak phalwa ma se zirchianna an nei fo nuwa Pakistan hian China nen China Pakistan economic corridor anti chu siam tharin China hian US dollar billion somnga palizat sen turin kalpui atum tan meka hei hi Balochistan separatist group alliance force te lungoi lo na le anchet war zual chan ani anrin thu tarlan ania China hian infrastructure te transport link thenga siam that atuma chu anin kalpona in apaltlang tur chu China Western Xinjiang region atangin nimina army anlo ambush na mun bulok Gurdar longchol mun Balochistan province chunga hian achhun ludon ani India hian adulo hlea chuti rol chuan China thian tha Iran point alom te chiamlo Balochistan province hian India Afghanistan le Iran te hi aramri ania Iran tuyal thailama a hausak zia chu kan thawanga China hian sum tam tak senga helaya Pakistan nena economic siam thatna tur atana sum heti zozai sen a hrelo hi Iran ramri depa tuyal thai omte lai chua hlok pui hi atumber ni in ngai ani chu Iran hian alom vak lo na chungin nuclear ral thuam anei thainan China hi abechari lawa anei hun chuan khovel boina hi chu azwal chhozalin arin om ani hetilai hian ni janlama thokhan Al Jazeera hian EU ramten Russia an hrekna tur anti chua thu anron tarlang ut mai bok European Union member ramtele UK in Russia hrekna tur hi ni jan khan an puangzara he chanchin ka soima tlem soi fialok ngai om chu UK hi European Union member ram mai ni lo a hruai tu chanchanga dingrang thin ania ma se thil tam taka lungrual lo na le inrem lo na anneya member ramten thumu mal nei lova anom thina wangte sumdon na konga trade agreement chungchanga thlengin UK hi EU laka hian alung oilo wangin European Union hi achu sana tin Boris Johnson administration noya UK chu European Union a sum tho trau lova mania ral thum lama te economy lama te le kong khranga mason jok dona ahriatna lian tak mai awma wangin European Union hi anchu san tila atoi felber ome masse anruam hanna te chu mitha angchau anita khovel hrileng rap thak takin atuama UK po aturna zual jingami ani chhauzuya anram economy atla niam ta joka Brexit tal an nei tuta EU ramtanena anin sumdon ton na hun tiam chin ato box sinen trade deal le European Union achu san chungchanga in biak na hi an nei deuh renga hemi chungchang hi chu video pakhata po thui tak dai tur soifia tham awma wangin luchil lawila EU member ram aniri lo tiero kan hriata tan karon soifia lok ani tichuan engwangin nge European Union le UK hian Russia hrekna tur sanction hi an siam tak mai he zona hi Rainbow Channel subscriber te poina kan beng ver Russian politician opposition leader thatak mai Alexei Navalny chungchang wangkha ani Al Jazeera hian an tarlan dan chuan Siberia khan taksa chak thapa ngai le Hrisel thatak Alexei Navalny kha thona aluta athok chuak tranchau kha mumal nei lovin omzuya emergency in achuanna thona trumtir le hial ani Siberian doctor ten tur nu ma an muti an puanga ma se a thei chen thupin Moscow lomin an bengkhon thadu lo ani kha hetiang ania wang hian hoisen takin Angela Merkel chuan Germany hospitala enkol turin Russia in RMT lo chung ala chuaka Germany a lak ani chan hi Russia President Vladimir Putin chuan angai tha awangle
he thil thleng serious tak hi adon son thatlo awangin an la chuak niin an puanga Germany doctor te hian uluk taka test chikim an nei nuwa biological chemical ral thuam tur chi khat manga rai ani ti an puang zar ani ti chuan European Union chuan he thil thleng chungchang hi ngun takin an ngai tua France le Germany in na takin an nor boka wangin thu chu an siamta an thu chua hian Russian mi paruk le Russian Scientific Research Center ta chuan sipaite mantur chemical weapon siam chuakin andam doi siam chua nerve agent hian mishing nerve atar keta a khoi chiat sakngal vek thaya chu chu khovel dan kal le warfare kal ania chubaka anram politician chaktak Alexei Navalny kumsamli pali chawa upalaka anmang boka UN nuaya dan le dandang tamtak bochiain Russia hi ache ani tin Russia hrekna an kalpuitan tur thu hi an puang ani France President Emmanuel Macron chuan kaini European Union ta chuan chemical weapon hi kandu lowa kando dalna kanlantir zeldon ani tin news reporter te ma apuanga Moscow lampo abiak thu EU samita asoi chuak bok Russia lam atangin channa aumzui ngal zat boka Kremlin thupuang tu chuan hetianga inrek na kalpui hi anre thiam lova an ngai tu vedon ani ti asoya in huat na chok chuak tu tur step ani ziale a chanlet na an mu ngai tur thu an puang tel bok ani tunlaya chuan Donald Trump le China Supreme Leader Xi Jinping te ti lawa chuan France President kumsomli pani chawa upa Emmanuel Macron hi pathomna Beijing ami ani ome ahuai sanin khoiram laka ma thunhoi rol takin akun ngai lo US laka po angai dan ni lo chu chiang takin a hriat tir ngal mai thina aponga takin atlante chiam ngai lo ani Africa ram then khat tranpuina chungchanga po US athlop theilo thu apuang mia maya mase khovel chok boizong in akho salem lowa ahmalak na zongjong deu tho hi khovela remna aum thainan le ram chaklo jok te thlawang a hauna te atamber ani anram chunga ahmalak na po ahuai sanin hrilengin anram atuam non le meka wangin nimin October ni som panga khan Paris khopui dang pariat laya curfew apon nan mia mai bok kumsamli pani mi lek nin European Union khaiding tu le tharui chakna bera atang mek bok ani kanpeng kwal thui ta dewa hepa chanchin hansoi hi chuan challenge si min siam na sathin ema tumain a chanchin kan soi thui le hret thin hetianga EU in sanction apek ta ka chuan UK hian kumsang ni som pariata Russian spy ni thin UK om to laka tur manga Russia in tha antumna atangin UK in anlo chan chua to thu an puang zui ve ngala heiwang hian Russia hian chemical ral thuam asiam chuakin akol ngei ni in anron pu ve bok ani UK po in hrekna akal pui tur thu hi an puang zui bok tuna Alexei Navalny laka anman nerve agent hi Novichok ania UK Russian spy lui ommek le afanu laka hian anron manga hemi te pa fa antes na sang atang hian Novichok tur thau hi anlo muchuak to ani mase khathi lai khan EU hian Russia hrek na hi akalpui ngam lo ni in soi ania tuna hi chuan kalpui turin anpom towa mase sanction akalpui chin tur le an kalpui dan tur hi hriat thei alani lova Al Jazeera hian Alexei Navalny po tuna hian Germany mun pakhata thuruk ni in thatlam apan chomek zel ni in antar lang bok heti lai hian US lama presidential election race akal chhovung le zela American media te maibaka Twitter thlangin anin lan jing ta hle ani nizan khan Donald Trump Twitter campaign account chu anghet lovin khuakhirri ani thu puan ani Twitter hian an rules abo chianin ansoya The Deccan Herald chuan nizan October ni som panga dar som pakhat le minute som ni vel khan Democrat Party candidate Joe Biden of Pain danbo chia apua Twittera Team Trump account atangin video an post chu danbo chiat na ani atia Team Trump account antranga an post a hian sapel khrat Biden hian
Ukraine Energy Company nen inremna anneya he company a hian Biden hi advisor ani mek bokani ti Trump hian asoi langani video caption hatan he thu hi aziak telbok Biden hi dot soi mang ania kum engemoti chung kanram hi ashala aveng him thai ngai lowang atiboka New York Post in anla chonga anvor dar chunjom bok mase Twitter hian Democrat lam hi a on tlat nin a hriat ta deuh Trump po hi Afghanistana US Army te firfiak hovin antha apiangin Russia in anluman firfia kho nena apek arem tinin social network a po anpu na sathawa fact check emo action lak emo aom hriat ani ve ngai lo vote thak nan ni som pakua aloma mase tuna po hian vote la omnol to in thlan run pui tak tak ero ni som pakon nuwa nei aniang hetilai hian nimin October ni som panga khan Donald Trump an US Supreme Court Judge atana a nominate Ami Coney Barrett laklu ani don MT soihona Senate Judiciary Committee in hearing annei nilina ania nimin kha final hearing day ania hearing annei lai hi live in Fox News in an pechuaka hearing a hian alan danin laklu ani melta hlea US Supreme Court Judge atan laklu ani theidon MT fiana final vote lak niatan October ni somni pani ruat ania heminia hian soiho tolovin vote manga buk ani don ani tuntumatan chuan du tok le phot ila video milo thlir sak tu te chunga lom thu kan soye